slap you try ko yarum cher ko pria to wan ker ku you try ko si ko mit baro jing shai jing dum lele ker ku ring kat kil o ker ku ken do you try ya ro pen don buro lom ba lom red jen tu piro ker ku juno ker ku du riau you try zo po liu kuwa ker ku ko sem ka soy ker ku piru kaba to yai ker ku you try chen ribat pin rat kla ker ku ben riu you try Israel you try pen kra ker ku leng do you try piki shakri jomu Pas ngau red dono Rio kuit baro kerku Kanama jengwai ke praspa nyopuwe Praspa nyopuwe Jing right mai Alleluia Ya rolang riu nget utra Alleluia Lunong tau Israel shakmen Alleluia Kun Zion yus imlek men Alleluia du try ton lagi pan Ruai glory Alleluia Jing jabuai You bat lada baswai Ruai glory Jing em sa Alleluia God jing men jing job God slay Alleluia To them crop you wrong you blame Alleluia Joy to try Ton lagi pa Glory, Alleluia. Jing jabuai, you bak lora baswai. Roy glory, Alleluia. Jing yaror miang shentor, Alleluia. What hak di arliang serti, Alleluia. Banlik pot ni gloyator, Alleluia. You know shon kari jongi, Alleluia. Uidu try, uiton lagi pa. Roy glory, Alleluia. Jing jabuai, you bak lora baswai. Roy glory, Alleluia.
Shim ka number ka ba sanspa sanpunyo. Sanspa sanpunyo. Kaktian ublay. Ka jingpen em ka wan no blay jungi ubashong halor ka khet banaw kuon lang bron. Ka jingyaro kaburam siem ka jingstat ka jingay ngu kaburam kabor bat ka jingklan how blay jungi junom. Amen. Kasimbol lingkot. Melong ukres kuon jong blay ba im tu isn e yingi. Melong ukres kuon jong blay ba im tu isn e yingi. Miu basyong hakakamon jong pa. Melong ukres kuon jong blay ba im tu isn e yingi. Kaburam hauk pa baraw kuon baraw minsim kuon. Melong ukres kuon jong blay ba im tu isn e yingi. Shim ka namba jeng ruay ka bahnrios pa sao ponyo. Sngob hayeng. Henrios pa sao ponyo sngob hawniyeng. Laki prophet hendai uwan pelat naki nong shun naktiki ba mensa kik pa jongi ule isne laka jutang kenpa kumbaus mai hu Abraham klem jing shep ting jing ma Shakri uble ha hok baro sherta unong lam tin ubak litam an kot ya mi kukun men ya chua men credenti you try shaki bapun ben bnayu pat ga jing penem jing lat na pop jongki Usnida jroha jings will it Uyar bunch moyangi Uwan pen shai ba shong jing dum Ban haser nghiu jing ya Uwan ya lam kik ja jongi Shaka lenti jing su En ya ro you try Kijing duway. Tung inyo duway how Chris ubalong usni bisisya ujing syay ubam jupep an pensyay yingi. Kajuba kunong penim to ay jung im yingi. Kutray nong tao nong bu ngay ngu imi hakani kasngi batamay. Bangishat kamen hakasngi jing mipan. Kajuba kunong penim to ay jung im yingi. Tu umensim jong mi unikai ngi banle yakamon jong mi tu yada baptin lenti ngi daga jingsta jong mi kajuba kunong penim tu ai jing em ngi yalam ngi ban yo benta daga jingkemen ha ka yu khares bukhut tu sa ngi daga ktien bat kamet jong mi kajuba kunong penim tu ai jing em ngi ko kenrat tu ai ngi ki jingker khu jong mi walangim long ki babit Nyai ngu imi nadu kado no kajuba kunong penim to ai jing em yingi kukpa jungi ubah peneng kanong kabukhui kakerteng kajongmi kanwan kahima kajongmi kanong kaman kajongmi ha kakando kumbah peneng to ai ngi menta kajumbam jungi kabahala kasingi matuma priyangi kerengkang kajongmi
kumbang rumah ikibalik seni wingi, berbuat dalam wingi syakajukun syai, and rei tu pelat ini nak seniu amin. Ablay trakan rat, ai bagi jengmut jeng perkat jungi, ken long bet tangya ki jong mensim. Ai bangin pinsngau bhai me berbor, hagi ketien bagi kam jungi, ni pani kini dau kris utrai jungi. Amin. Subhaban syam. Kastep kebekemen kebesuk yepi baro menta kesengi kasitrik uno pra arhajar arkusau ngi rakepin dan buram yakani kas dorbar pelun jong kasenjuk kikentai Catholic Shillong Archdiocese hangni hapo St. Paul Apostolong Parish kadeka dorbar pelun kebapra bat lese na kebenta baro kinong Apostolong kani kan degasin ke bansa jingken mau haka jingem jongpi namarba hadien kerkom penyaj jong ka Archdiocese ya ke jingpia ki zone kandang simpor sakumba arpo de lai hosnem begin nang yo biang banuan sha Apostolong ka team ka bangila jet menta ka singi ka day wat jupem banduai ka siti benengkong jong u Paulus syaki Kristan ha Thessalonika kalendong kebesan kedekat kebakat nyo nila sedang ya ke program nadu henen kesini kalai pau tarik November nila yo ya ke mas da Vicar General Reverend Father Richard Majau nang tabut ki session ka jinglai jingo iki yeng joki para bangej hakani ke parish bat baro iki beldan benta menne menmet kidang ya ong biang ya ke ju ka bingla yo ya ke feedback mention stem na mau beri bat kata kalong begin dang yai beteng ya kini ke program namar ka penitho yangi iwe pat haka way pa ka way ka group ka bangi ngelen ni klemle tang na ka jo ka parish leni na ka jo ka zone nyak le alang kibana 1 2 3 4 5 6 7 hang tu ngi itho iwe pat om tang yi kinong elam henrei ru yi kinong elam haki balang snong haki parish bat kumta terter haka jo ka por menta kasngi kasiterik uno pra arhajar arkusau ngi sedang ru ya kapor adeben kasnem thamai jong kabalang Catholic ka Apostolong Parish ka Donbok ru ba menta kasngi siterik uno pra arhajar arkusau en sa pli perda ya ka jingdam hinyo pausan snem jubilee ya jong ka jingdam hinyo pausan snem menta usnem ba en sepen kot ya ka la shem snem menta ka singi hadin ka mas en sepli perda pajba ya ka ni ka jubilee hinyo pusan snem ka jing sedang ya ka parish Apostolong menta nga kerpan ya ki kena ki badai ban chimenta ka jing shat banwan siduan ushering dance ibisham kilingdo ki kena duan ki executive member jong ka senjuk ki kentai Shillong Archdiocese ki president secretary but office bearers banlong ready banyai lang ye ka procession banwan shani sheduan hadin ka procession ngannam penbanasyo sa chisin hadin ka procession ba i bishop in sa pensieng ubi ya keduan dupan pinsayo ya ke jingkren pediang burom na i president ba e jungi ikongkil tiora marbanyang hadin ke jingkren pediang buram jong ikongkil tiora marbanyang ngin sayo ya ke jing sedang ya ke kenya ke krem jong ke Eucharis bakut kublai shibun Wan ban ngubat ban mani you try you play jonga tuai kan lokat kong kamon jong mi atrai ha Lord jonga kamon jonga kan long lada mi mon tuai kan long menta kasmi ngawan ban up kasur bakot yana haki ben riu keleng bertayala ya ka kubor baba
kren hak mi nga don hang ni nga kloi ban le ka mon jong mi kari kasi bat ri jan tia shami kin pai kum ni tu pha ko trai kham bun ki nong tong briu ban kring ba ro shami ai bor ai sorya ki ba milaji bakin ya la ka anjing i ngating ban pa ya la jing im banga itang la di hen rei mi pat mi don kak tien jing im nganai ti no la di jing nang jing sta jing shnur ba jing shed hem to ai ngan trei klem jing smoren no one ban gu but ban mani you try you play jonga to ai kan long kat kom kamon jong mi a try halor jonga kamon jong mi kamon jonga kan long la da mi mon to ai kan long minta kasni ngawan ban up kasur ba khot yanga haki ben riu kalek percaya la ya ka kubor baba ku try to kren hak mi nga don hang di nga kloi ban le ka mon jong mi kari kasi bat ri jan tia shami ken pai kum ni to pha ko trai kham bun ki nong tong briu ban kring ba ro shami ai bor ai sorya ki ba milaji bakin ya la ka anjing i ngating ban pa ya la jing im banga itang la di hen rei mi pat mi don kak tien jing im nganai ti no la di jing nang jing sta jing shnur ba jing shed hem to ai ngan trei klem jing smoren Ngayeng hang ni haga keteng jong ka senjuk ki kentei Catholic Shillong Archdiocese ning kong ning sharp ni ai ka ngu ka dem yau blei try ken rat ubala kerku kerpang yang i wei pai wei da ka jingkot ka jingkhia bangila ban poilang sya ka de ka lempung menta ka sengi siajar ngu yau blei try ken rat ka senjuk ki kentei Catholic Shillong Archdiocese ka pediang burom yau nong syarai bah klie do jong ka Archdiocese i Most Reverend Archbishop Victor Lingdo i bela kloi ban ai ka por jong i ban ya don ringkat bat ngi ban kersian men sim ai jing ba men sim yang i ki kun men sim jong i baro ka ba in sapen menta ya ka met bat ka snam jong ujisu da ka ba kenya ya ka mas bakut ni pediang burom ya pi bishop bait ni pediang burom ya Reverend Father Alfred Nongbri is spiritual director jong ka senjuk ki kentei Catholic Shillong Archdiocese ibalong inong kersian men sim nong betin lenti ai but ai bor ai men sim bat penslor yangi ban pentulon ya ki kam nakapor sa kapor ni pediang burom ya pi padar bait ni pediang burom ru ya i Father Liu Mary Lendem i badai spiritual director jong i mensua ni sngo he men sim abang i padar
Iba judan rengkat bat kesenjuk haki por ki balalet ni pediang sobha ya pi padar kajing don jong pi akan ni kesngi kanang ai men sim syu yang ni kum ki long kme ha ka ba ngin ya pentelun lang ya ki kam na ka benta ka buram ka jong blei ni pediang sobha ya pi padar liu ni pediang buram ya ki spiritual director jong baro ki nyotli ki zone ki balong ki nong kersyan men sim betelenti ai boy ai bor ai men sim pensilore ki long kme nong ya lam hala ki zone ka ba pelong ki banang ya sakmat haki kam sakri haki rukom ba per ni pediang sobha ya baro ki spiritual director jong nyotli ki zone ki badon hang ni mentah ni pediang buram ya baro kiling do ki badan hang ni ki bana St. Paul Apostolic School, St. Xavier Minor Seminary, St. Paul Parish Upper Shillong, bat na ki parish baper baro jong ki sau pulai teli ki parish ki badan rengkat bat ni menta ka jingdon jong pi ka ai men sim yang ni ki long ki baro bangin nang yai tur seprang haki kam syakri blei ni pediang sobha ya pi baro kiling do ki badon hang ni pediang buram kerpang ya i parish priest si Father Tobias karngap kenta ki assistant parish priest jongka St. Paul Parish Upper Shillong ki bala trey met badman sim ban penbet penbiang ya ki jingdon kambaro jong kani ke dorbar ha kani ke sengi bat ka jing trei si tom jong pi ka pelong baya kani ke dorbar ka bajob ni pediang buram ya pi padar bain ni pediang buram ya baro ki lengdo ki sister ki badan banya trei lang ha ki paris baper ki bahap apo jong ga zone 1 ki badan rengkat bat ni menta ni pediang buram ya pi baro ni pediang sobha ya baro ki katekis ki rangba balang ki member ka parish council ki rangba ki long kme ki samla jong ka zone 1 kham tam e jong ka St. Paul Parish Upper Shillong ki bala trey borba ringkat bat ka jing penya jong ki lengdo ban penbet penbiang ya kani ka dorbar ni pediang sobha ya pi baro ni pediang sobha ya irang ba shnong scattery shnong bat baro kinong kit kam shnong jong ka Upper Shillong Parish ki bale Christian lang na ka benta ka jingbet jingbiang jong kani ka dorbar ni pediang sobha ya pi baro ni pediang sobha ya baro ki founder member jong ka senjok ki Kentei Catholic Shillong Archdiocese ki ex headmistress but administrator jong ka Catholic Women Evening School Light Umkra kabala penyai da ka senjuk ki Kentei Catholic ki ex office bearer jong ka senjuk ki Kentei Catholic Barwa ki bala long ki nong prat lenti jong ka senjuk ki nong Kersian barat ba ya ka schoolmate na ka benta ki kun jongi ki bawan na ki long yeng long sem ki baduna kayo ka kot kinong kedaw lenti yang ni hadu menta menne ni pediang sobha ya pi baro ki biadon lang hang ni pediang sobha ya ki president secretary ka senjuk ki Kentei Catholic ki ba nanong ston bat na Juwai Archdiocese ki biadon lang hang ni menta kasngi ki bala long ki bala kuloy ban wan banyes no mensim lang bat ni ban Kersian mensim lang ringkat bani hakani gasni ni pediang sobha ya pi ku kilong kmi bait nanong ston bat na Juwai ni pediang sobha ya ki president ki secretary jong ka Catholic Association ka senjuk ki rangba bat samla jong ka Archdiocese ki badan lang bat ni ringkat banyak Kersian mensim yang ni pediang sobha ya pi baro ni pediang sobha ya baro kinong syak khot ngobha
Balakot ngau bha la ki nong kit kam ka zone 1 ka jing don jong pi ka pen singan bat ai men sim yang i baro ngi pediang ngau bha ya pi baro ngi pediang ngau bha ya ki president secretary office bearer bat baro ki long kmi jong baro ki nyau teli ki zone ka jing don jong pi ka pen pu pen phing Siong kun siong belay, ya kani ka sni, na ka benta ka buram ka jong belay. Ngi pediang sobha ya pi baro. Ngi pediang sobha ya ka kwaya jong ka St. Paul Parish of Shalom, ki balarwais ngau tenat, menta ka sni, bat menhenen ka sni. Ngi pediang sobha ya pi baro. Ngi pediang sobha ya baro kitu ki balayadon ketilang. Ban no senyang ha ka ban penbet penbiang ya baro ki jong jingdon kam jong kani ka dorbar klem da jer kerteng ha kinu ki ha kini ki artsngi jong ka dorbar ngi pediang sobha ya pi baro lada ka senjuk ka komklet ban pediang ngau bha ya nu ngau bha sim bangila pediang ngau bha ya iwei pai wei baro Kibadon saudong kani kejaka. Ka swaban penkut, ka senjuk ikan tei Catholic Shillong Archdiocese, sa chisin ka pediang sobha, ya pi baro iwei paiwei, siya kani ka lempung, bat ay ba kani ka jingya kendu, jongi baro kilong kumi, kan ay sisa, ya utau so, jong ka jingim, jongi ka baman la kasni, kublay sibun, ya pi baro. Kagarteng ukpa baru kon baru men simba kon Kajing ayay chung utray chung iyo Jesu Christ Kajing ayay chung uplay Lemba kajing asalok chung men simba kon Kindan ringkat bat pi baro Ngadap de kanjing sukmen ke bakrau bandon lang bat pi hagani ke step kublai kiling do jengi baro kamtam kiling do batrei kani ke parish Tobias bat ki fada batrei lang kublai ki sister ki brother kublai ya presiden jengi kongkil tiora marbanyang Bat ikong joblin nong dhar bat kinong kit kambaro joka senjuk kentei Shillong Archdiocese kublai pi baro kinong mikmat changi ki bawan lang ki MLA changi bahek baroni bat ki weru kublai ba Daniel kublai kinong trei kam sarkar baro Ki batray ki office prepare Kublay pi ki kun samla Shinrang magantay Ki rang babi chungi Kublay choir Kublay kana duwan Kublay ka media association badon hangni Kublay pi baro Siya kani ka jing le niyam Ringkat bat kani ka sinjok Sengantay Shillong Archdiocese chungi Ngitway hublay nagabata chong pi Bakane ka jing kendu lang jong pi kalong shisha ka jing pen kaladur ya ka jing em jong ki long kmi baro bad yang ngiru iwei pa iwei go play unyai don bat ngi ban yai kerku ya pi baro go hen men ko para dong ini aku bur bangi long ki nong pop kanang ban long ki bala kre ban le niam ya ka jing maya ba kuot Ngapla hau blay badon bor baro badapi kohen men ko para bangalale pop shibun da kacing perkhat da kiktien da kikam bada kacing le klet da kacing le palat chunga da kacing le palat chunga da kacing le palat bakrau chunga namar kata kerpat kamaria bakut kebayai sa katei soti Yaki angel ba kireu kuat, badia pi kon men ko para,
badwai na kabenta chonga how try play chongi u play badon bor bara unis ne yangi andala map noi ki pop chongi unyala mingi baro sha jing em bom chukot Kanamba jing ruai ka balai spa sau pu sau buat lai spa sau pun rio. Lai spa sau pu sau buat lai spa sau pun rio. Bakrau walada ka tei ka por adben Henry padde ka de ka siburam jong kilok kmi be changi ngi ai ka nam ka buram yo blai de ka barwai gloria life pa so pun riu Simba ku
ingin ya duai ipai shublei nakabanta jong ibaro kerpang senjuk sengkentei jong ai stay si chingi brokowei bari kiling do keruniam kinomik mat chingi bat baro gibadan hani ipai shublei ban yo kan hai ka ching kan khu chingu idwai kerpang nam tai yo borlang khar kung or badana padeng kan ching sitam ka bajur ublei kan rat ka bor kan ching ye kan ching snei un pen god ye i do ai ngi kerpa ko blei badan bor baro ba kirung e chung mi kin kot ching mon ban pen kloi de ki kam bahok jong ki ban ya kan do yau kres jong meu bawan ba kum ta balalum lang ya ki ka ti ka mon chung u kin long ki babet ban yo ya kahima beneng dau trai chung iu Jesu Kristus kuon jong me o ba em basen sharang kat bat me ha ka jing long ka wei jo men sim ba kuon o blai junom la junom Kajing pule naga kitab Jeremia. Hakmi kisngi kilapoi uong utrai. Habangan sa pendeb ya kajingkular kabangalaay hakaying Israel bat kaying Juda. Hakito kisngi bat hakata kapor ngan sa penlong ya utnat bahok ban kersei na kabanta o David. Bat unsa pentrey kam ya kahok bat kajingle hok ha kari. Ha kitugis ngi ya ka Juda an sa penlait im bat ka Jerusalem kan sa syong sngay. Bat kani kan salong kakerteng ban khot yaka utrai ulong kahok jongi kaktin jong utrai Kanamo jingruai kaba nyau spa iwe kasam kaba arpusan nyau spa iwe kasam kaba arpusan kadukon kaba san hadu khatsa san hadu khatsa kaantipon kaba ningkong Ya kalen
jing shisha jong mi kante yanga kutrai kiba kongu bat shepting you try kenran unhi kai kalenti bagi day banji kenyo imagine so kunjong kiken paho jingya long baru try kadeka jongki ya kalenti jongmi tuk dau batu hikai kajing shisha jongmi kantin yanga kutrai Kajing pulih na kashithi baningkong u Paulus wakoj Shaki Kristan ha Thessalonica. Tu un penklan yikido no jongpi ha kajingwan kajong ukris. Ko para. Tu utrai un pelong yipi banang roy banang shlei ha kajing ye iwei pat bat ya baro kibril. Tik kumba mangi ngi yapi. Kanang ba an penklan yikido no jongpi bat kelong kibabiang ha kajing khoj ha khmat ublei bat ukpa jungi ha kajing wan utrai jungi ujisu lem bat kiri khoj jong u baro na lor kata ko para banget ngi kerpat bat ngi kentu yapi how try jisu ba kumba philahikai nangi kumno phidai ben em bat ban pen sngob ha yu blei kumba phijule da shisha kumta phidai banang klan roi shushu namar phitip ya ka jimbtha bangi la ai happy da utrai jisu kaktit jong utrai Kajing pule na gospel bokuy kat kum ulukas
ha kata kapor ujisu loong hala kisenran. Endon kidak kishin ha kasngi bad ubnai bad kiklur. Bad ha kaperthai kan don ka jingling a man sim jong ki jaj ben riu. Na ka jing tieng ya ka jing kerkhu ka duriau bad ka jing at plung. Ki briu kin sayap ler da ka jing tieng bad ka jing seir. Ya kata ka ban saja halor ka perthai. Nabai ki bor jong ki beneng on sa pen kan win. Hang ta kien seyo i yo kun ubriu. Bawan haulo da ka bor bat ka burom bakrau. Habai kini ki ei sedang banjia. Tu ngau singai bat tu ngau kemen. Namar ka jing suspa jong pi kalajan. Henrei tu syarai yelade. Bayo ki do nu jong pi ki sya ban kia. Ha ka bam lalot bat ha ka jing buai. Ha ki jing kuslai jong ka ne ka jing im. Bat bakata ka sengi kan lap kendit ya pi kum ki jing riam. Naba kan wan telep ha ki briu baro setelah keperthai. Namar kata tu syarai barabor. Bat tu duai baphin yo jing klan. Ban lai nek ni ki baro ki ban saja. Bat ban yang skem hakmat ukun ubriu. Ga gospel jong utrai. Ko Pakistan be how try Jesus Christ. Ngai kublei pi baro kalawan shibenta lang bat kasenjuk segentei shilong isis ka anwa mit ka bapra hang nia per shilong hang nia po sun wan ai kublei ublei badon lang bat ngi kublei se sini kileng do changi Fred badai spiritual director bamenta pradio balong bamenchwa par Tobias par Jenes par Yohanes ki batrei kani ka parish bat kiling do changi baro balawan menta ka silang krui hangni kublei yakinong kit kam ksenjok ka sengente be changi bat pi baro para bangay para lok para jor kinong mi khamat changi ki sister ki brother ki MLA MDC bat ki officer prepare badan lang hani kumjuro kublai sisian choir kena duwan bat ke media association wan long hani hagani ka si ka bakrao nyai ka jing kublai kerpang yikilong kemi be changi long kemi be ngi so comment so head kamersim changi bani i yapi namar kata ngi so ngo yapi ba pilong kilong kemi belai la thau bha yapi ka dur belai hi la thau bi ka dur jong ka jing ye ha ka jing lai lo bat ka jing la ban sno to namar kata ka deiti jong pi kilong kemi bi kilong ka bakrao ngi so ngo yapi ban ngi ro yapi ka banen kong ka deiti jong pi halaying la sem kalong ka bakrao pidei kalong kemi jong ka ying piap long kemi ya ka ying ya ki kun wat yok paru nama kata pidon ka deiti ban sneng ban krao ban pun ban kha ban pen he pen san yala ka ying ka sem ya ki kun ki ti nang ta shishu pidon ka deiti jok pi ban sneng ban krao wi ki kun ban long ki bat ti briu ti blai ban he ban san ha ka jing nge ha ka jing tep ha ka jing nang jing start pi but den ya ki ka yi ka sam jong pi namar kata ka kamram ban kong jong pi ka long ka bakrao ha ba bha ka yi ka sam bha lut ken ka balang ka imlang sa lang namar kata la khot ya ka ying domestic church ka balang ka baret basdang na ying
Andala serang na he na ying sejoin lang markata ka balang ka behe ha ka parish ha ka diocese. Ka kamram jang pi na markata ko lo kmi be ha ying pi de ka donut jang ka ying. Piwara jing sran ya ka ying. Piwara jing kemen, piwara jing kermen ya ka ying. Piwara jing dap jing biang ya ka ying. Piwara jing ye jing map ya ka ying. Nama kata pi long ba krau sisya pi sneng pi krau lada ka bha hadu kan niru de na ba jong pi long kemi bi ngakan ma weladi ha ka por bangadang ret habang ong i mei ma chibon ke jing e yong em khun pi don kan dia jing e wat kuslai ha ka por bangadang ling dor ong mei dwai lam lon bon ke jing e yong e khun pim pan mat jing e Andang lalong bishop ko may nga don bun ke jingi yang kun pet ya met jonga malasya sempat ndaki prek hakapor bangalong niam ban buat yu jisu hadin ka tangam not shu ban ong ye may kuble shibun ngaja umat atat kuble shibun may ya ka jikai jongpi ya ka jing sneng jongpi ya ka jing ai sim jongpi bangan buat yu kres ban nya chak prang ha ka jing Nama kata imei hasla pertai. Kaktian basutan me yangi galong komei. Tapi baru ada ki long kemi jong kayim. Kabar long kemi biye pidan bentaru hakabalang. Lada kabalang jongi kakroi kayar kaklai kecingej nama pidan bentah kabalang. Pidai kenong yalap niam, pidai kenong hikai kot niam. Pidai kanuksa babha, pila kersyan ya kabalang, pila kersyan ya kajikai jongpi, pila duai, pila yat lang bat kabalang. Nama kata ngis ngongu ya pi, ba pi dan benta berbor bat kabalang. Nama kata long kimi bi kabalang ka aisis ka songu ya pi kan ikasi ka bakrau jongpi. Ka songu nama la penroy ya kacingej ha kabalang jangi barok kawai. Nama pilih nong seneng hikai, nong batai, nong karsyan, nong aibuit, nong aibor, nong kedau leti, ya kabalang ikilang do kiruniam bat ya baro. Kemudian shibun lok bibi, bapi dah yai lang bat kabalang haka ciem jong pi. Kabalai lok bibi pidan bentah ru haka imlang kesalang. Ka imlang kesalang jong iru ka yat dekat bat kabalang bakai ngasam. Lada bahag im lang salang mrangaya ikalati tibri tiblay pidan benta golok kibibi hagani ka benta badhikai banyang hakahot banyang hakajisisya banyang nam taki bedok banyang nam taki barangli banyang nam benta kahot takadaw pidan benta bha long kibibi kublay shibon naman kata pidan benta bha ha kayingasem hagabalang hagemlang salang gabasau nalogataru pide kikistan shimet yeladeru pi persyang banyai ban imha ban duai ban penroy kecingej ban penroy chicken men ban penroy kecingej nama kata kate kani kaba pi alum lang mentakasi ni kitbok ketwang ya pi ni duai ya pi long kemi bi ni songu ya pi ni ro ya pi Pet kacing ipu, kani kacing kendu lang jok pi, kacing pet kere kabai ipu, kacing tei lang jok pi, kacing tei borba jok pi, kapon ra kacing teli, kacing pu hadu kani, ublay unkerku, ya pi baro long kimi bi, jok ai sai sisongi, baro south fulai teli ki parish, to nang scam kacing to nang kwan nang kia, nang kemen nang suk, ban long kimi. Nak benta ke berom cung belai. Menta kasih kasnang kasnem balang. Kasnem ke, kasnem bi ngiladap menin. Menta ngirong is kasnem ke. Kasnem kaba ngisdang dengan ni kapor adben. Adben kawan yang ketin Latin adventus. Kabamot jingwan. Jingwan jengnu. Jingwan jong ublay. Namar kata kapora adben kadi kapor jing pen kre. Ya ka jingwan jong ublay. Hakilai benta.
benda benengkong kajing berada ben kadika po jing pen kre ya kajing wan jong play hakilai benda benengkong kajing berada ben kadika po jing pen kre benda benengkong kajing benda benengkong kajing benda benengkong kajing benda benengkong kajing benengkong kajing benengkong kajing hakajing wan basin salong nong bisyar ya ka bagi lale wan ai chik khen yangi us ai bai nong yangi ladang im lala banle hang ta mangi hingi pensitom iladi us ai us pensitom yangi kat kum kajing le jing kam changi namar kata ngi pen kre ken ya kajing wan ju utrai hakajing im changi sisen ka don ka wei ka kong ka Adriana hapa England kadai ka pri ko baru play bha man ka si man ka mi ka don hayi mani ha ka wei ka por u play Ukraine ha ka Adriana ngan wan haying chong pi ngan chingo ai ka ying chong pi dai ka ni ka kong ka la kamen ka la le chi ying ka la pen kre ja yo jisu han rei ka la ap ka ong i skri kloi pen kreเป็นขวดกะยิงวันอุบเลยหาดินคันได้ชิดแดงมันสเต็ปวันติดมันจิงคังวันดาวเปรียวปัตกอก็นี่ก็กองงามดันปอดยพี่งาบันเครก็จังวันอุบเลยไล่ลาบันอับยพี่เดี๋ยวไล่เนาะหาดินอาร์กันตาเบียงวันสวยเปรียวบัลลังขวดวันติดจิงคังวันปานเจรับkata kong ngam dan por leit patan syabar haga balai sen wan do briu bamalla man pan jirap ha kata ka poru kani ka kong krem dan por yau tamalla te kla ap yau blei kong ko blei wan ha ka pon ri khandai benjemen miet blei wang alawan lai sen pilakan tat yang kan mau kani wang alawan lai sin dari pilakan tak yang kan mau ya kan ni kata sin bapile highway para berde jonga pile hanga ublei udan hangi udan ha bahaya sem kilok hijor ki beduk ki padang li ki bapang pasitom ban kre eladi bale sebun ya ki we pias ngau ka tin blei bedang asgi ya basro tenat jing pule benengkong lashim lasot nak jutang barim now prophet Jeremiah uwe prophet bakrau jong jutang barim balaim riuspa san posnem shua banwan u jisu apertei
Uneu profet ulai hakata kapor pa Israel la jayu bon ki pa Israel gila syak pen kangpar la syak long brau nama ka jiale bakinong Babylon imong nong Babylon gila job yaki pelong brau yaki la ring brau yaki keleng wadu profet ru la poi sepo Egypt andala poi hang tu ublei ulai kubor yo profet Jeremiah Nagabaong prophet dokran hagi pajonga wat du jikermen dokermen usawan utaba pelaim Deu prophet Jeremiah kren hagi pa Israel ya ka jingkermen kay habat kani kasnam jibili jungi pelkrem of hope jingkermen umsya dari bandu jikermen The prophet wang wadu jekamen. Usawan kumbala tu prophet Isaiah bauta unwan naga dingkong jong Jesse wasalong uta naga ket siem jong David baruta usalong Mesia unong panim unong suspa nong pelait Lord. Bat kala ulong hakajing wan ju try Jesu hasla pertei. Ban penkot ban pelait Lord ban panim ban suspa ban wara abiang ikibriu baro syakari lajong kata de kejikai ne kejing pele bandingkong prophet Jeremiah kadai kejikai yang iru ko Pakistan biin ngimdan daw ban susi ban sudiaw ban du cikerman lana em wara pol chingi matar bun cibun kejingale kejing handai wat du cikerman unong yang iru kumju Wat du jekamen hakaji jongi takadau pab khoi bu khanang yaka phang padeng snam banwan snam jubili pelkrem hop gejing ya ilati daga jingkermen pilong kumderu amdan bapen ram ya pi kalaga mamot pai shublei daga men sem jingkermen jing punya baar pias ngau no siti ban kong jong Paulus Thessalonians Gelnong balai kot karar teter Paulus pada wang yang ibaro habangi penkre ega jingwan ju utrai do im tibriu tibelai im haga jingkut haga jing sengur im haga jing iet gejing amap im haga jing adai jumot do kiar no ane kiai bakan japertai kene ega jing senang jong Paulus yang ngiru iwai pa iwai Nyihab ban persang kerbala kom ki kon Kristan ni dai ban penroi ka jinge jungi man penroi ka jing kermen jungi penroi ka jing ie jungi wei pat em khoi em ka ji dai dur ba ka jing long Kristan jungi kan ni ka jing senang jong Paulus sementara yang iru gumbal senang i Kristan atau Thessalonian em ha ka jing ya dibriu diblai Ha gospel mentangasi balasim na gospel jung Lukas keren hangi sepang kisgi ke bakado kiai baro juga berdaya pertek sadu na utrai ula keren kisenran ula keren kita kepor wang sadan kepor kasgi ke sadum benai na bersyaisyuk ki klor ki sahab sadan jumai dan sadan eryong eringit Sedang kita ma balai pujai Henry ke jingkut no ke partai om dan batep ke jingwai no pat ke jingwan baru jisum dan batep uang wat mengaru tip ong jisu tang ublei ukpa batep ya ke jingwan asin jong jisu ha partai ban bishar yang i namar kata jisu ai kubor kisenran ban yang i baro Do yai sharai Yai dwai Yai pekngor Yai kiana kapop Yai kiana ke jing sniu Yai kiana ke jing ale jone pertai ben job ke jing sniu hakane pertai namar kata tongin long berbor ki bayai dwai kapang pedeng jong ki long kemi be jongi mata ka snem ka long dwai klam sange pek hanya jrong Stephen Kong jong Paulus Thessalonian
nong ka ba lai khat nhiều basan khat nhiều pe ni duai berbor hab duai berbor ladang ikwa ban yale ban job ya ka jinge ni ban duai berbor mau jisu long shai gospel jong Yohanes khat san kelam manga pimla ai em ringkat berkebor janga bisa job baru ai ka jinge le jong pi namar kata bo yo blai pedang do ka jim jong pi bisa job duai syarai pan kebon u blai bisa job ka jim jong pi la pi long ha ka nu ka kerjan ru na gilong gileng do giruniam gilong kimi gilong pa ki sister gilong yalam jong i buat kelet yo blai ya pidan yo blai pin job bai namar kata bu yo blai pendu ka jim jong pi Paulus long yang i dwai berbor jisu ruang syarai bedwai berbor banung ngop hakapop banung ngop hak buai tanglang hakadrak haka jing sniu berpercaya ke jing pensoi ke bawan lai pujat kum no menjob ya kata jing pensoi jing duai jing syarai ye ladi le kani bisa job haka jing jong pi ko ke stan be syarai duai pek ngor ye ladi berbor usaitan unyai kerhu unyai budin yang i haka por bangim duai hangta uspen ngop yang i lai pujat duai berbor long kemi bi pilabu kata pang pedeng je pi duai pray ten pareng pray always tongin pek kemur you pray p stand for perseverance yaine hakaji em jong pi yaine persevere hakaji khot jong play yaine r recollect yai pusan ya lakaji em berbor ya kaji khot jong play sikaji long kristan A stand for action. Le ki kam bha ki jim jong pi. Le bha yu blai, le bha ka yu kasam, le bha pramajan marpa, le bha beduk perangli, le bha berbor action. Why? Yearning for God. Trang yu blai ka jim jongi malakasi. Dangi le kum tang sa job ka jim le jongi. Ngakit pokit yang ye pi ko Pakistan bi kamtam kilong kemi bi kilong yalam jegi baro nakit bok gedwang ngadwa ye pi kanik ayom adben pen kre eladi syarai dwai IT hoblei ka kemi beneng ka mesti ka kemi jong ke jai benriu baro ka pang pedeng jong pi kanong yada jong pi pek ka maria ka briu ka basenia hoblei habakala jubab yo boleh hakimi galong ka sekri utrai to kan long hanga ka kom ka tin ka ba mal ai si junam hadu bakot ka jim jongka kalau long ka basuret kalau long ka banyai ka balalong ka bayaisha biaine hadu bakot ai kan yasai nak benta jong pi baro badan hang ni kerpangi kilong kimi bi kan mau ka balang ka ye japi ka diocese ka ye japi was bishop ye japi udai berpori pi do blame kerku un kerdo ya pi baro eni ro yang Jesus Christ duai jar shwa bangin klei ju banlang chengi daga bangin ruai lang kerdo panau Jesus kebor ka chingai ei bangin long berbor ki baklan hang ka ching duai ka ching le ka man jo blai Dong ini yang baru, ruai lang kecirwai kredo ngangej petamai biang kecingej kerpat kuayar penyalami sekecing ruai kredo. Kanamba jing ruai ka lai spa andre phuai. Ken
Go Pakistan pe ye. Utrai Jesu ong shai. Gospel ju Matthews nong nhiều khot nhiều. Pan pin sayo pediang. Pan de ka jinge pin yo ai kita baro. Ni pai shu play badap de ka jinge ji snei. Bas ngau bas ngap ye ka jing don kam jangi dongin pan de ka jing tuai ka ni por ye ka jing temu jangi baro. Kajubam changi baro kan long ngi kerpat yami ko try Ni karpat yami ko try. ngi duai kerpang na kabentau kpa bakuat bat kijing tmu jeng ubaro yai archbishop be ye jongi ibadan hangne ibala ayangi kasnang kakraw bat iban penyajan yangi bat Yesu lengba ke Eucharist bakuat bakindan barabor ha kajengkot jengkia bat kinlong ki atiar kajing ya teli ha kabalang ngi kerpat yami ko try Ni karpat yami ko try. ngi duai na kabenta ki spiritual directors jong ka senjok ba jong ki zones baro yai parish priest jong ka St. Paul's parish kilang do baro akibadan lang hangne kinong tray kam baro jong kani ka parish kibla tray shitam bo blay unker khu yaki da ki jing ai ai baki don kam bat ba men siam bo khuat un long unong yalam ha ki kam jong ki ngi kerpat yami ko try Ni karpat yami ko try. ngi tuai na kabenta kinong tray kam ka senjok ki kentei Shillong Archdiocese kam tam na kabenta kinong kit kam ka zone 1 ba utrai kan rat un ai jing shirham yaki ha ki por baro ban ya lam yaki long kme ban jan show Jesu ban long kanuksa ka jing ya iet bat ka jing ya teli ngi kerpat yami ko try Ni karpat yami ko try. ngi tuai na kabenta ki long kme baro bat ki kentei jong ka Shillong Archdiocese bau blay unang penklan ya ka jing nget jungki bat ka jing nget ha ki yeng ki sam knang bakin la ban hi kai ki khuan ha ka jing nget ba ka jing shisha ngi kerpat yami ko try Ni karpat yami ko try. ngi tuai kham tam na kabenta ka jing sok ha ka perthei barok ko wei namar nakadaw jang katma bat ka jing isyun kata shibun iki long kemi baki klung baki nong sensyar ha ka perthei kindan ki jing yama mar kelyang ngi kerpat yami ko try Ni karpat yami ko try. ngi tuai na kabenta ki long kemi ki bapang ki basitam ki basyam janjar bakin yo bor da ka jing nget ba ka jing kermen tang hau Jesu badhai mei bneng be ye jongi ngi kerpat yami ko try Ni karpat yami ko try. ngi tuai na kabenta ka tim ki senjok ka kentei Shillong Archdiocese ki banwan house nam ar hajar ar kusan bakin bangin yo ikinong yalam ki ban shekri ya kabalang ba ya ka imlang kasalang ngi kerpat yami ko try Ni karpat yami ko try. Iduai na kabentai la de shimet kan ko por pendem la de hoblai pan ka ba pi ang nuot trang breu ai be na ka pengipan na ka jinge ji sheni au go blai try kan rat tos ngau tos ngap ken ya ka jing duai ka jing pan jong i ki pa jong mi do ai ya ka bangi pan na ka jinge jing kan men ka jing i pan ni kan ne berolang dau kres utrai jong i amen Syam barang. Shim ka nama jing ruai ka ba lai spa nre fusan. Lai spa nre fusan. Shemkani kawan, ngi ay sobaya.
ai sobhayami bangi terwahami ngiwanay nguyami try ngiwanay nguyami try ngiwanay nguyami ngiwanay nguyami tushim donu jongi bangi terwahami tushim jing I jongi ngi ai sobhayami tupriang ko try ki jing terwa ngi ai sobhayami bangi terwahami ngiwanay nguyami try ngiwanay nguyami try ngiwanay nguyami ngiwanay nguyami hakmi jing im jongi bangi terwahami hakmi hakmatuan ngi ai sobhayami tupriang ko try ki jing terwa ngi ai sobhayami bangi terwahami ngiwanay nguyami try ngiwanay nguyami try ngiwanay nguyami ngiwanay nguyami kalong ren yang jongi bangi terwahami bamen pen em yangi ngi ai sobhayami tupriang ko try ki jing terwa ngi ai sobhayami bangi terwahami ngiwanay nguyami try ngiwanay nguyami try ngiwanay nguyami ngiwanay nguyami tushim duni ukpu bangi terwahami tushim kanikawan ngi ai sobhayami tupriang ko try ki jing terwa ngi ai sobhayami bangi terwahami ngiwanay nguyami try ngiwanay nguyami try ngiwanay nguyami ngiwanay nguyami Joya duai ko para bangit biik. Ba ka jingknya jongi berolang hagane kasngi. Kalong penyang hon khamat ublei pa badon bor baro. Do penyang ikarpat kutra ika jingai sngobha. Yake bang elalum lang na ka jingai sebun jong me. Ba to ai bakata ka bangi terwahang nia persei. Kan kelalong yang i kabainon jong ka jingsu spa junom jong mi dau kres utrai jong i utrai undan rengkahat bat pe to kentiu ya laki donun Dong yen yai ngu yau trai u blei jongi. Da shisha kalong ba shong hok bat ka badai. Ka dei ti jongi ka jing panem yangi.
Haman la kapot berkacaka badai ngu yami. Ko kenrat ko kpa bakot ko play badan bor bad bom jukut. Leng bau try jong yu Jesu Christ. Ubah ka jing wan banding kong jung u. Ula shim ya ka jing long briu bapo jong i. Barla pendap ya ka saindur. Ka ba melamang na du menshua. Barla pli na ka banta jong i. Ya ka lenti sya ka jing penem bom jukut. Kenang ba ka jing wan ba jung u. Haga bor kaburam. Haba kadu kadwa ula penpa wika kam jong mi. Ngi ka pen mentang yap kemilenti ka takas ngi. Ngin laban peniang ya ka taka bangila nuot ban kermen. Ya ka jing penem balakular jong me. Bad namar ka taring kat baki angel baki akangel. Ki kat siem bad ki hima. Bad baro ki pai belen baki boja ka peneng. Ki ruai ka jing ruai roya mi. Bangi penbena kalam sange da kabangi yai ruai. Kadamba jing ruai, kabalai spa kendai pusan, lai spa kendai pusan. Trayu bleki pai. Nei pertei sawada kaburong jong mi. Hosana hosana tu ruayu blei shadrong. Hosana hosana you blei juno. Nyaro you bawan ha kagerteng putrai. Nei pertei sawada kaburong jong mi. Hosana hosana tu ruayu blei shadrong. Hosana hosana you blei juno. Da shisha melong bakoi ko try. Bar ka day hok babero. Ki ba malatau. Kin yaro ayami. Namalang bau kon chong mi. Utray chong yu Jesu Christ. Da ka bod baka jia trelam jong man siem bakoi. Me ai ching em. Me pen kuot pen kentang ya ki ai baro ba mem jo sange ban lum haladi lau pa kenang banadu ba mi shadu ba sep kasngi on dup terwai ka knya ka kriang ba kuot syaka kerteng jong mi namar kata ko trangi ker padit ya mi dau ju men sim men sngo ba ban pen kuot ya kini ke jing ai ki bangi wan ra ban pen kentang ya ki Bakin kelalong kamet bat kasnam jong kun jong mi utrai jong yu Jesu Christ ubalau kum yang iban penmenta ya kajimaya namar ba uhi hakamiet balai tino ya ula shem ya pu daga ba ai ngu ya mi ula tuai kerku ula kedia ula ai la kisenran uong to shem bat bam nakani pi baro Namar kani kalong kamet jonga ya ka banai ti na ka benta jong pi. Ha kaju karuka mandala la ayapam ulai shiem ya ka khuri. Madaga bai ngu yami ula tuai kerku ula ai la kisenran uong to shim batodi na kani pi baro namar kani kalong ka khuri jong ka snam jonga jonga jutang mathamai bat bom jukut ya ka bon pen mi na ka benta jong pi
ban nakabenta ki babun nakabenta ka jima bi ki pop to le kani ban kan mau yanga ka jing maya chong ka jing ai Namar kata ku try kan bangi pen mentai ka jing sha chi tom ba pelai im jong khon jong mi ya ka jing mi pat badan buram jong u ba de ka jing kiu ju sha baneng badru kat bangi ap khmilenti ya ka jing wan biang jong u ngi tan wa sang wa hami ya ka ni ka jing kinya ka ba khoj bat ka ba im ngi karpat ya mi to pet ya ka jing terwa knya jong ka balang jong mi batu kubur jingknya pada ke jingiap juu melaman ban penyasuk yang ibat mehi tuai bamangi ke bon psa dakamet pada kasnam jong kuan jong me badi ke bon pendap bendap dau mesia bakua juu ngin kelalong ke wei kamet ke wei kamensim how Christ John penjana yangi ban long ke jing terwa bam jukot hami Nang bangin yo yakanong pateng lembat ke balajit jong mi kerpang rengkat ba kamaria te soti bokot ka kmi jong oblei rengkat badu joseph bokot ukurem jongka lembek apostle bokot bat ke martir bakrau buram rengkat ba ke reu kot baro hagabangisania banyo jingerap Naka jinga side lem baklem kot jongki hakmat jongmi. Ngi kerpat ko try tu ai ba uneu jing kenya jing penyesuk jongi un pun roy ya kasuk kasan bat ka jing pen em ya ka perthei baro ka wei tus ngau bahaban paskem ha ka jing ngai bat ka jing i ya ka balang pilgrim hang ne asla perthei ringkat bat sukri jing mai Francis pa bakhu jongi u Victor ring do archbishop jongi ka kanhon ki bishop kileng do baro padu paj baro ya ba mela penlong u jong me tu ngau tu ngap ya ka jing dwai jong ka ne ka ying ka sem ka ba mela khot ban yelum lang ha khmat jong me kok pa ba isbun ha ka jing isen ai jong me tu lum lang halade yiki khun jong me baro ki bal sapriang ha satalak ka perthei Yakihban ki para jongi shenrang bat kenthei kerpang ki long kme ki bla khlat no yakitu baro ki bla pun sungu bhaya me shobakin khlat nagani ka jingem priang ki de ka jing e chakahima jome hangtangi kerman bandon bad yahun lang daga buram jome dau kris utrai jongi dau ba methe se ha ka perthei ya baro ki e ki babha Dao lembat u badhao kan long hameu blake pa badon bor ha ka jing long ka wei chong men sim ba khoi baro ka buram ba ka jiro junom la junom Kumbalau kum yang i donong penim kumbalai kai ngi dagak tin blai nginot ban ruai kok pa jong i ubahap neng kan long ka ba khoi ka kerteng jong me kan wan ka hi ma jong me kan long ka mon jong me
Haka kendau kumbahap neng. Doa yang imenta kacing bam jongi. Kabahala kasngi. Bato map yang iya kirengkang jongi. Kumbangi rungi map. Yaki bales new yangi. Batwat yalam yangi. Syaka jing pensyoy Henry to pelat yangi Nakabas nil To pelat yangi karpat kutrai na kajing snil baro Ha kajing sebun jeme doai jing suk jing san kisngi jongi Kenang ba kajirap kajing snei jong me Ngilai berbon na kapop Bang yo jadane ka jing jar baro kat bang idap kemilan ti ka jing kermen bakon ka jing wan pat unong panem jongi o Jesu Christ God try Jesu Christ me belong ki apostle jong me ka jing suk ngai happy ka jing suk jong ang ai happy wat bet ya ki pop jong i Henry ka jing e jong ka balang jong me ba ka jing sebun jong me to ai kanya ka jing suk je tali ka we ka kum come on jong me ma me bim basen char junom la junom Kacing sukutrai kan beran berboreng kat bat pi. Tongin ya penpau ya kacing suk bat kacing iet markelia. Hakmi ukulang berat jong blay hakmi bakin no ya ki pop jong ka pertai suk mengibaro ki berwala khot syaka jing kawai jong kun lang berat Te kini ki lama bali kerpa di volunteer sumpah banilam na ki paiba ki nan priang hagi ni ki lama bali belabu dan pipe hagi jingi don kam tam sewe ar gelendo ki la ban station lor sumpah ki volunteer ki ni lam bat sumpah ki bamlong hakabalang haka jing duai jumpi sungu yu blai bat duai hala mesim nangkat kum kilong kemi na mano-mano ki badan ki bamdan apa kabalang
Shim ka number jing ruai ka ba ars pa khat pra. Ars pa khat pra. Daru badanone sabhabanya nek secara dagidang don pedang di paiba nang bakapor kan biang sabha secara nek berdar di badang don pedang di paiba sabhabanwan menyerap sam kumia Kanamba jing ruai ka ba ars pa lai phun rio. Ars pa lai phun rio. Joy.
kasna Yala kame mi ay banba Mi ay bandi rula kasna Mi day kutray lenti jonga Bapenyaso malaupa Kunong penin nong pen kenta Kung siar nila yang amipra Kunong penin nong pen kenta Kung siar nila yang amipra Haim haya nan sahami Yami kinra ngan yay mani Nga imhami mi imhanga Dosa bana kutray babha Nga imhami mi imhanga Dosa bana kutray babha
Jesu un wan rong na kapo un belat tuk lila dono jong pi udap jing ye jing spun ban ruka jing ai adonod ha jing impen ai jakane uyai apan kerkuban men simban penem tuk lila dono jong pi tuk li dono jong pi tuk li dono jong pi Jesu un wan rung na kapop un belat tuk lila dono jong pi un sayalam yang cha jing im bam jukut cha ka jong oble haba kot kalanti haba jing shai kan ne wat la jing im ka kon tuk lila dono jong pi tuk li dono jong pi tuk li dono jong pi Jesu un wan rong na kapop un belat tuk lila dono jong pi tuk li dono jong pi tuk li dono jong pi Jesu un wan rong na kapop un belat tuk lila dono jong pi Nagabentar gitu ki bempat yo ya ke kuminen bekuan ki don ki fadaru ki ban sawan lembaga jing yalam jing ki volunteers ki jung iru yo don menu bedang kwa ban pediang ya ke kuminen bekuan ki empat yo ekalan ki don ki fadaru lembaga ki volunteers ki ban ai ban yalam ki fadar befin yo ekalat ban pediang Shim kanama jing rai ka shi spa khandai phuhnyo shi spa khandai phuhnyo
เป็นมีปายาอูงานเป็นมีปายาอูงานเป็นมีปายาอูฮากาสีคาดู Dongin yadwai Doai ngigarpat kutrai Ba kacumaya kibalapan menta Kin mento yangi Namar wat mentahi Kat bang yang ya padeng ki baduno Mehika yangi ban ye ki bakan japadeng Baban bat kem yakita ki bane junam Dau kres utrai jongi Utrai don ringkat bat pi Dem kakri ban pan chigarku na ublay Doblay badon bor barobat baisnay Ubalaya ka chingwan badeng kong Chung ukon malakamar way chung u Pipadiang subhada ka chingay Bade ka chingwan biang chung u Pila ap kamilanti Un pelong ya pi ki bakoy Daga ching palang jong ka ching wanu kures Barun pendap kerhaya pi Daga ching kerku jong u Kat ba pidang mare ya katong jong kani ka ching em Don pelong ya pi ki babat skem ka ching em Ki bakamen ka ching kermen Bat ki basay so ki kam isnay Topi ba chat kemen mentada ka ching rublay ha ka ching wan long do jung nong siu spa jongi un pendap karhai da ka bai nong jong ka ching im bom chukot ha ban wan biang ha ka burom jom u blay padon bod baro upa baru kon baru men sim bakon un ker ko ya happy Doleso kamas kalawai Daga jing kemen ke bakrau Ni ai kublay kilong kemi jungi dengan mai thapti jam yaki thapti jam tengah Ada kasi bakamen jongki bayarli ilum lang metli ke wei Ublay nong kerku ya pi long kemi bi Syong baro api jing pen bana yik wei ro Di kong yang nasan durshwa di yang berolang sasisen maaf la penyang ya pi la pensyong ya pi syandur betayen baro Kapor menta kelong khatway sau pusan ngilas dang ka kapor ke babiang bat ngilala ruban pendep ya kemas bakut shwa kapor te ngobha wat nempat ya ki burom ya keduan burom ya bishop burom ya kilingdo kita iki basya stationing ngobha wat nempat ya ki ngidang don kato kani i program ke banginem shim slam
Hadin ke jing syondur, lekar pari bishop, bat barok ke lingdo, banwan biang seduan, na ke benta, ke jing le buram, jong ke zone 1, bat ke Upper Shalong Parish, ban felicitate ipi, da iwe i jing ai iberid. Kibadaya ke ni ke benta, sebahawan sekmat, bat le ika badan kam kloy. Kani ke long ke jing pen bena, kabadan kam ke jing pen bena, endaladep kendi ke program hang ni kiba songja kini lek ban ba miliki jong ki jasong jong ki nang ta ki delegates ki bawan nadu henden ke sngi ki invitees ki bawan na ka sound system bat ke media ki nek banes ki kena duan ki nek banesim bentai ki jing bamja ha ka Saint Gabriel School persya ke podium kin thobru iki choir bat ke volunteers ke badan hang te hapo basketball court kumbang lapan bana menne kandon ru ke jing play ya ke jubilee ya ke jing dam nyo pusan snem jong ke jing sedang ya ka parish ha Upper Shalong ngin sedang ningkong ke jing le buram ya i bishop bat bot ikiwe pat kilingdo da i president jok senjuk bat i president jok zone 1 katba ke jingle buram felicitation ke dangyan ngakwa ban haka kerteng jong ka zone 1 bat baro prateli ki parish ki baha ba zone 1 kam tam nilai ka St Paul Upper Shalong Parish ban ai ke jing kublai bakerpang yakini kinong le bha bat kinong krisyan na kabenta ni ke dorbar pelun ke bapra ke balong menta ka singi ke sitarik no pra arhajar arpusau ngipen pau ke jing sngongu bat ke jing sngo buram ya ke jing he mensim halor ke jing le bha ba jikersan jompi ba al hek MLA but Minister Government of Meghalaya ba Vincent H Pala ex MP ba Olin Singh Sun MLA kong Rosetta M. Kurba, Deputy Commissioner East Castle Shillong, ba Ronnie V. Lingdo, ibadai local MLA, but local MDC, kumjuru iba Daniel, thank you, iba Shim, ya ka but ka bor, but unong kersan, barat ba halendet, ya ka ba imshim lakwa, ban penpau kerteng. Kumjuru ni penpau ka jing sngongo, ya iba Kermen Shilla, Minister, iba Pius Marwen MLA, ba Gabriel Walang MLA, ba Methodius Dekar MLA, kong Santa Mary Shella, Shri Marcus Marak, ba Lakamen Remboy, ba Sosthenes Sotun, Dr. Celestine Lingdo, kibalakasan raba yakni ke program jungi menta kasingi. Kublai shibo ni pi baro, kibala don bentalang hakani ke jing, rakhe jungi yakni ke dorbar pelun keba pra hang ni ha Upper Shalong Parish. Menta kumni, kumbang alaong menne, subha burom yakni ke duan, wat nempat yaki pidang don kapor kabakelut kita seneng belas dang banyaki piyai nang tu ngi inang ni subhaban burom yakni keduan menta kumni ngindon shwa ya ke jingple ya ke jubilee amnei nyopusan ngala bakla ke jingdam henreu pusan snem jong ke jing sedang ya ke parish St Paul Upper Shalong Parish dai parish priest jong ke parish Reverend Father
Tobias Karngap Kenta. Menta nga IT kani kapor siya. Ngai kublai ya ki nongkit kam kerpang jong kesenjok ki kentai jong kini ka jalan yam jungi ka archdiocese jungi ba ai kam tam mingi kini kalan mungkin sim tang kendian ini I por ban shu penpau de kejing kemen lang na kabenta kejing kenjoru jong ke Paris kejungi kejing dam Henry Fausnam kita miyong ke diamond jubilee tidak keba buram yaikong ngashu minus no khatsan ban shulong no direct bet Henry Fausnam banginya ken maulang bangi shu kerpat lang ban ya bu jimut lang ngini duai na mentak keni ka snat ngam kejungi ke Paris apuslong ublei trai kenrang ula kerku kerdo shisha kerukom kabakam kerpang yakni ke Paris apuslong jengi ke wangitip kum ke Saint Paul's Paris hapo ke jingeda jong u Paulus bukuan keleyo ke jingai ke jinggerku ke jong blei ke rukom boper de ke jing sam jong ke jingen bat ke jingbon jegi pait irungan kemensupen kan mau ini por bekendian ke Paris ke jungi apuslong Paris po ke jingeda jong Paulus bukuan ya belas dang hau usnam shihajar kendai spa Henry Pausan kalau penmi bon ki Paris arteli lakumno ke Paris dingyai badangshen ke Paris mau nyang la ti ngin saraki yakni ke diamond jubilee hau usnam lasham snam arhajar arpausan Nomor kata kum kejing penkre ke bakin jamin siem na ke benda kini kejing rakhi jubilee jong ke Paris ngila jet ya ke phang lani ke team bani pusan lang house nem jubilee jong ke Paris ke bangi shim bani sot na ke chithi jong Paulus su Timothy iwe dekot iwe wong u Jesus Christ kejing kermen jongi tikani ngila shim kadon kejing sriem ru bat kapang kaba pabukhoi hilopen bena ki pilgrim jong kejing kermen pilgrims of hope ya kaba Pope Francis ulapen bena kum kapang pusan jong kabalang hasatlak keperthai usinam arpo san kabumut bangi laken jo menta artan ti samda penslam ngashim yagani kalan ban kerpat yai Archbishop Badan Buram jungi idak iberen ngila pro idak shibon gini gi program jong jubilee bangi labu ha kerukom jong almanak ni ke kalenda jong Paris ti menta nga shim yagani kalat ban kerpat yai Archbishop bain pilih yagani ke kalenda kum kadak ke jing pilih hiru ya ke jubilee ke jungi Tikubli shibun Archbishop Badan Buram jungi kini ke jing sebun jufiru jing don lang kerpangnya ya ke yaki nongkit kam bat yaki senjuk kentai juga Archdiocese basya yang iru bangin play kini ha ke program ke jungki tingim simkwa ban pentut program jungki hendai kila ais bun ningi tang ini I benta kendian bangi so buram yaki kubli shibun ya pi baro berkerpang Archbishop jungi Minta kumni padengi don saiway program ibarit syaba nginyelik syakit jakabam jungi nginyelumbiang hakani ke jaka hakapor shibaji shiteng tifidon keloy kapor tang bas ngobha poi hakapor kababiang nang ta ibishop insedon lang hakajingkerku ngindon ke session ke baar hakapor shibaji shiteng but en penkut de kejing mani sakramen dai Archbishop bai jungi I Reverend Archbishop Victor Lingdo. Minta kumni naka Apostolong Parish naka
naka zone 1 seng Senjuk ki kentai Catholic Shillong Archdiocese Zone 1 kin sepelat artili ki video menta kasngi di Archbishop bae jungi ban pinsabha bantai haki mobile jopi RISA SKKSA Zone 1 RISA SKKSA Zone 1 nganong biang ka YouTube channel kadai RISA RISA SKKSA Zone 1 ka jingruai ke baningkong kadai ke jingruai ro ya kamaria kabalasim na gospel jo Lukas kalenong ke baningkong kadekot ke basau pohon riu hadu ke basau pusan ke basim mentah kini ke jingruai kilong alto kong Jeresun kong Jane Maukiu soprano Mary Nong Kenti Walang Margaret Carsono Fidelis Sun Pinolis Nong Clau Rosalinda Sangriang Sirusia M. Umlong Abigail Rickman Lamin tenor Barihun Basayaumon Persera Thankyo Galvinus Walarpi but ki members joka zone 1 Arpo R but Arpo San lapeni yakni ke jingruai yaro ya kamaria ban ai buram bat jing kublai ngongo ya ka may beneng be jingi na kabentashi bun ba ki jingai bengilyo pediang leng baka jingya sa jongka ke jingai kublai kelum lang ya baro kam tami kong Jeresun nong kenti walang Jane Maukiu Margaret Ant Nong Clau Tebok Lalu Rhymes Studio Amos Studio kibalayarap bat don hakabenta ban pinbit pinbiang yakani ke jingruai si hajar ngo ye Reverend Father Paul Olfendro Linkot Reverend Father Kleinbor Father Patrick Nongrang Father Pravir Minch Don Bosco Sunnyside Saumer kibada ke jingkeluit mensiam jongki nilayo ban ringdur hakani ke jaka ba itiang kublai sibon mentangi kerpa ikini kinong ruai bikin ruai ikini ke jingruai bani Archbishop ba jungi in release yakani ke jingruai ke baningkong kidon atli ke jingruai kani ke dai ke jingruai ke baningkong ke jingruai ro ya kamaria ngaslo kemen hadu kadata ban pelai pajba yakani video yakani ke sun wan chapang ni ke jingruai jong kini kilong kemi be jungi yaro ke jingruai ro chapang kamaria Deng ni tapti jam yaki.
Sibon sakaway pakai jiruai kabak kiruai na ka zone 1 ka video number 2 ngilong kaway kapat biang Archbishop ban sa kamat ban palai kini ka YouTube video ngilong kaway ban pensa jingken mau ya ka dorbar pelun ka bapra ka senjuk kikentay Catholic Shillong Archdiocese kabalalong ha zone 1 St. Paul's Parish apo Shillong kablas dang henden kasngi lai potrik November bat menta kasngi shiterik u December arpo sao la thau bat penwandur ya kini ke jingruai ngilong kaway da ke jingtmu bat jingang not begin yaine ha ke jingeda kamaria tesati ban syakri bat len da ke mensim sngorit ke jingeteli hakikam babha baro nyai kubleya baro ki kentai joka zone 1 kibala shim ke benta bakerpang hakiriam tenrai baper ban pen urlong yakani ke jingrawai I Dr. Judita Ani Mina Margaret Kong Bitila Fiona Mira Victoria Sorita Margaret Santa Yairilin Bahunlin Suzette Isidora Giobita Lumlang Magdalene Barisha Barbara Kerila Teresia Jacqueline Wendy Betelda Gloria Stella Ave Joy Mary Civil Wanyorica but special thanks to Congresun Nongkenti Walang Jane Maukeo Margaret Ann Nongklau Tebok and Lalu Rhyme Studio Amos Studio Kublai Shibun kepada Bishop dan pelaj sa kanya kaway ke video nang tangin poy siya kabakut madap dengan jikamen makraw sa sisin amla kami ro ay kini kilong kami be changi nagasun wan hap thap ti jam yaki mentai sara ro ikalama joga parish Bishop hakapor bapu penher ya kelama kileng do baro di office bearers jong kesenjuk di EC members jong kesenjuk baro semua benar lang hajan jong kelama kileng do baro semua
Wow, that was excellent, awesome. Ngin ai ka jing thap ti ka ba jam na ka benta ka zone 1 ki ba lapin sa kan mau ki ni ka dorbar pelun ka ba pram menta ka singi. Sa si ngin ai ka jing thap ti ka ba jam ni sngau sarong ye pi ki para long kami bat mangiru abang ye chano bengi don ni ka sap ka ba ki long kami jungi kira kat sa ba ki lek. So ba ban yeng ngin pen kut no ya kan ni. Kipat ba subhawan nempat ki ka ba i bishop idangnya syate subhayeng baro Shim ka namba jingwai. kaburam haukpa berhaukun berhau mensim bakun kembak lalong hakaba meningkong kumju menta bat borobor junam la junam amen kodonot bakutam ujisu ko Maria ko nairap ki Kristan ko Paulus bakun haka kerteng ukpa barukun barumensim bakut amen.